Nay, sabidong matnay tay gemuka ka. Agsabido nga kaon, sa pasig apan nakapaay kan ayat ni masagsagrap kao. Anya? Laklakayan kan, ayat pa'y laang ti pagparparikutam. Ay unay daytan kaka. Sarbag kayaw akabalay kaw. Anyat problema yon tay? No personal na gamit. Sa bibiyangan. Dito'y lang ti pangidol-duli na kiti sa gaya sa ikaw. Nawang mo dyan. Nagipanan niyaw. Ket not dari tabuk yaw. Unay daytan kaka. Sagutan da kayo gagayem iti maysa pakasaritaan, akadawyan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Hinggagaraman mo saan, daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat ken iti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Dramatips TV. O neretan kaka. Naimbag nga waras siya amin kagayem. Sakbay na, kablawan tayo man da Sir John ken Ma'am Lorraine ti Nagilian La Union. Shout out from RJ. Kastama ta shout out kada Risa Rivera, Rafael Lardisabal, Lilia Martinez, Roda Ramos, ken ti newcomer ani Lea Kalangad. Ken kada kayamin amang tartarabay iti drama tayo nga unay daytan kaka ken anaraar tinamnama. Agyaman kami kada kayo. Manipod iti Triple R Productions, isagot kada kayo ti Jor Dramatips TV YouTube channel, ti pakasaritaan Arapaul 1. Naglive ka manen, dito'y programa tayo, unay daytan kaka. Nay, ada ka manan, anak. Una lang, naglibak. Naglib ka manan. Ay unay daytan kaka. Sumit, naglibak. Agkaralib ka, anak. Di ka nasayat na nang tapno kanayan da ka makikita. Di kayo madanagan, ta amok mo't ibagbagak kan aramidag. Awan mo't ti okasyon, wano emergency. Apay ngay anagawid ka. Ay, talagang sa adidak kaya ta makita, anang. Apay kit dinasaan, anak. Ngam ti pagamkak ngamen, ang mga numaawol ka. Nagpakadak man, nakalibak nga ron. Ay unay daytan alib. Just kay. Nagsingpot mo tan ti boss mo lakay, ta pinalubusan na kamanan nga aglib. Wala, ta nasingpitak mat, bakit? Nasingpot ka di ti empleyado nga agkaralib, wano agkara-absent. Ipakpakadak mat magabsenta. Imbag tapalpalubusan na ka. Kapilitan ta emergency nga ron. Isa anas ka na makaawid ako no aglibak. Unay daytan kaka. Kanayon nga ulbudam ni boss mo. Ha? Saan aya? Awan mo ti emergency nga maibagbagam nga ag-emergency ka. Iso akapilitan na palubusan da ka. Ay na bakit? Agragsak tayo kit di tadaak. Saan kat nga agdanag ka na may stress wanuan niya pa dita. Nakalibak. So nga ag-enjoy tayo kit day. Ay unay daytan. Aridwin, naimagman, nakalib ka man eh. Nasawa mo pare. Nasiglatak kami. So, nakalibak man eh. Nagaskas daw mo. Kinalaing mong aglib. Okay lang kanipos mo? Okay lang, pakpakadak man. Nagsayatan na itapos. Talaga nagsayaan. Si papalubos latakan niya, kitan niya man nga oras. Perfect na roda. Marmaro tikas tapos. Sana all. Talagang ado ti umapapal kanya. Kan sana maalay ti kinaimbag ti bus daytoy. No di kat maalay ti kinalaingag palusot. Ay, una netan.
Maniti palusot. Dagur ora ya didigran o kasta. Ora letan. Nay, nakarubot kamot anak. Agsubli ka din iti trabaho. Saan pa nanang? Papanam nga rod ngay. Itayan da, Melchor. Ingka makiinom. Saan? Inaklag pa siya. Ay ngam kasanon jay trabaho. Danag yun na. Kat no nakalivak. Nagpaot mutan day ta aleb. Dudwa pa lang aldaw. Day to'y napalabas kat makalawas tilib mo. Idikwan sa bali manin ang makalawas. Ita, makalawas ka di manan. Mabalilatan, ano kaya't kaw? Unay daytan ka. Lakay, kasaritan man di anak ta. Apay aya. Ay, makapadanag. Kanya ka diti basol na pagdanagam. Dayjay nga road, kanayon alumangan kada agleb. No anya launay ti lumanglanganan na. Ang damit na kamnan. Laklakayanan. Ay nalakay, sana paglalakayan ti kadat nakam. Ay, unay daytan kaka. Ado, tilalakay ngawan nakam na. Anya? Ado mat ti ubeng ananak nakam. Ay, just kay kamot, bakit? Kas mulay bagbaga ngawan nakam ni Edwin nga anak ta. Ay, jakman amoy ti dadya tao. Ang mga no pagbabawyan nanto ti kasta masansan na panaglib na. Ang mga no pagliban danto ni tagnanayaw. Ay, unay daytan, bakit? Ada ka din nila kay Maong Rice. Awan pa'y matatang. Anyalat aramidan nan ngay, ijayan da Melchor. Amuyulatan atatang. Kat no nagparti ni Melchor iti kalding. Anya, inom nga ron nga umati perperen Una. Nangagyo da jay tatang. Video kim ay. Ison, jag kang kanta. Ay, awan man nga ron Lalas manan ni Dueng. Nasa uyong tatang. Ay, unay daytan kaka. Bagay. Maturog kan, tanabartek ka. Rimamanak labasin bagay. Ay, no kasta. Nagmalmalam, arinamramanam jay arak. Sikaman bagay. Ragragsak bilang, ba't nga gagayam? Apay, di kay makapagragragsak ngawan arak. Maria, nagalas mo tumitig sa sango nga onarak. Anya? Nasaysaya at kit di ano awan arak. Tapno, amuyot ibagbagayo. Amo mo tibagbagak bakit? No nabartek ti tao, awan limpyo asaritaan, iso abay amon. Ay na bakit? Ang mga na limlimpyo ang pangamsiga. Unay daytan kaka? Kinasaritam ko ba rin bang di asawam, Christ? Awan na tatang, saan mo ang makasarita tinalaas? Kasaritam tawin ton mamaumawan. Saan na inom ka na barkanat isa pa rin na. Mas daawak mo't kankwana. Laitan sabat ngagpaisaw di lumang langanan na. Awan sirbina ba pakadadaulan pa eh. Saan la trabaho ti madadaal no kasta? Madadaal pa ti karadkan. Kasaritak to atatang. Ngam saan nakasigurado no adda pagnaan na. Unay daytan kaka. Anak, may masamsamot tayo ti makin-inilew ka na iti gagayim ba? Huwag ngagpaiso anak. Uremot na kaya pamilyak na nang. Maganasan akmot na makin-inilew ka na kaya amin. No mabalil ako saan ako na mapanagtrabaho?
Anya nga ti biyagyaw na sa nga pamilya no kasta. Huwag nga ron, makabanog ti agtrabaho. Di mo ngamin pampanunutan ati arak ken pulutan. Saan mo, nana? Tunggal aglib ka ket arak ken pulutan ti sangsangwam. Unay daytan ka. Nagimas tumat ti arak ken pulutan, nana. Dayta ket ti bagbagak. Sana tila pangis-istresan nyo iti bagbagiyo na nang. Tatang, ag-relax kay man kitday. Mangalak man iti arak kinapulutan na pagsasangwan tayaw tapno mapunas na iti stress yaw. Anya, unay daytan kaka. Aridwin, tanda ka pa'y malagayam. Kunak man no napan kan nagtrabaho. Mayaman na ita, trabaho dita. Maka-stress. Just ikapat pa rin. Paka-stress ang kitling ti pagtataunan ti kwartam. Nabanugak nga rudahin. Ay, aray. Di ka mapampanaw tapno dalat may pisok iti pulsam. At no da may pisok iti pulsam. Sigurado, adamot pang arak kan pulutan. Sa bagay, punutan ko ng Melchor. Ay, o na detan kaka. Gamnay. May kapis kain ton o may alawas. Apayaya, lalipatam kayam. Akasangay di buridak ni Jaime. Aya, esos. Pirmi man nga ruda na. Talaga. Kat si kanto na tiyawan. Imposiblin, palubusan na kabay. Ay, agpakadaak manan Ay, una detan kaka. Si Kamot Barok, imbes sa bagbagam jay gayem mo, ayunam mo. Kasanungay amariing iti kinartek na. Ang nanggayak lang, nagiti bagbagana na. Ay, awan ano kasta. Kay kayak na na. Ilintag yumot sag paminsan, tapno medyo atrasan na mutan ti arak. Awan na tamukon nga atrasan na ti arak na. Di bagat na ti mangbutbutan kwa na. Tanong nagiti barkada na, awan na. Agpapadada pag-ayat na iti arak. Pag-aayat mi ko nam abarok ta may sakamat. Ay, una detan na. Lakay, saan aya adwa aldaw laeng ti kunam ngem pakadam iti bus mo? May kamano itan nga aldaw adi kasimrek. May kapat bakit? Naa, awan lat amukon, Edwin. Apay di ka madanagan? Madanagan? Ay, nakaragragsakak. Agdanag akid day. Unay daytan, Edwin. Ay, talaga nga awan dadanaga man niya. Emergency nga road, bakit? Iso nga awan parikaut. Awan na danag dita. Ay, njak amukan ka, Edwin. Ngam laglagi pam. Nga awan tumuna ababawi. Agtalaka man, bakit? Awan pagbabawyak. Nagragsakak na nagdi di balay. No addaak iti sidong ti barkadak kunam Taad ado ti oras mo iti panagin inom mo. Ngam ti kadam dito balay. Awan mo't serbi ti panaglive mo. Tasaan ka mo't amatatao dito balay. Dito yak man na sumangsangpot kan maturog. Ay na bakit? Di kan agreklamo. Tada kayo ti ipatpatag ko. Tano sana na kaya pamilya. Ada ko man babae. Anya? Unay daytan kaka? Sana ya, duwangal daw lang ti pakada ma-leave mo, Edwin. Pudno reta, sir. Hanggang una yan, sana may boss ti emergency iti biyag ka. Mas nawak. Si kalaang batikas ta. Nang ito'y kakaluam kat di na pa'y na boss jay 15 days leave na ang mamayadan. Si kamot dun subsoboran. Puro ka emergency. Mangarot, sir? Amangan no kasangsangpet mo kat leave manen tiyan na iti ulom. Next week kuma, sir. Oray, dual daw lang. Oray, tapay lang kat mabalin. Ay, una na ito, sir.
nakasingsingpot kayo talaga. Kasla kayat kayong gagkan. Ops, kasi ti panangagag ni Judas ka ni Jesus kasta. Ha? Saan ako nalamyugan, Edwin? Taamo kon no anyar dagiti emergency nga bagbagam. Ha? Sana ya, nag-leave ka man nito next week. Wan ko sir. No problem. Itapay lang, mapalin mo ti ag-leave. Wow! Well, ag-leave kan iti agnanayon. Ha? Ay, unay daytan, boss. Submit your resignation or I will fire you. Ha? Nini, unay daytan kaka. Lalpasan, tisaritaan ta, Edwin. Umay muntulangan alaan ti sweldo minton payday. Bye-bye. Ah, ay. Unay daytan kaka. Edwin, nag-leave ka manan. Nanang. Ay. Kas-kastrik mo, nag-leave ka manan. Sana siyak tinag-leave, nanang. Kasano day ta? Saan na si Kati nag-leave? Ngamada ka mo manan. Sobrang kakman pa'y nanang ka. Amangan no manggag na iti karoba. I just kay... Pinag-leave nak ni boss nanang. Ay unay daytan kaka. Apay ngay, kun manungal daw. Pinag-leave na ko ni tagnanayon. Unay daytan kaka. Rubeng nga ang maragsakan ka lakay. Ag-blowout ka kit di Tapi nag-leave na ka ni boss mo. Ha? Wala nga agnanayon mo tin alive. Madi ka pa'y? Saan kan nga agparigat pa'y nga agpalusot kada agulbod? Kita ma, timing launay. Tadamanin pasken, intun umay alawas. Ay. Awan ganas kon bakit? Ay, nagadunto nga arak kun pulutan iti day tangal daw. Awan ganas ka. Kasla nagtupak ti langit kanya. Maison ti manguyos iti angas ko bakit? Ay, awan ti may bagak. Tanay bagak aminen kan ka. Iso ang makamukan. Sapay panagbibisinan lakay. Mano ang iwat ngay ita ti agbisin. Ay, manggedak bakit? Agbiro ka kiti sa bahali at trabaho. Unay daytan kaka. Pagayam Edwin, no makasapol ka man iti panggadam ita, nasaya at launay. Ken, di kanton nagkaraliv Wano di kanton nagkaralangan. Tapno saan mat alumangan amangan ti pamilyam. Uray daytan. Ditan gagayem, tinagibusan ti pakasaritaan, pauluan, nag-live ka manen. Dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Agyaman kami, itin kay panang tarabay.